nin program kasi like kayo nin ko lo bisla hello ku kyo hin tha do program cho si oppose na bol hi ti na nga di wa mi chi khat ve excellent nei pop leo chun cham nai ta ve to tha do program go tia ts ka bol le kwm na na kha deu silong a ke bo go le ku ki mi na na kha deu mai ken yen ngo ai kam tung to ning mai nawa bharo bahut hi ada bol silonga bol le nong je diu bi de jam tu ve ta nge mai nang na popular he nge after long time len after long time yeah I le mai tunin so pi na in napanga hinale na so pi na na hendong iti hado ni le hin nang iti kuki ni logo jeng taw mai Olen topic nom sa ya phai lo ha cho topic anu me to ju ati dan to see the names are not important but then the kilometers la na mike identity issue che ya la chun ki ngai lo de lo cho no yo nagam na ngai lu no so bi no me in lo kya lo cho na pu na chu na pu na pui ki dili jo ki sei de cho ai wa chu when you say iboi lai ta wa khado la cookie shanwa la chun then it becomes a different issue altogether na anyway the thunom sei dia malen se on ti mai on sei dia mo ke yong tha do ani ni a se rai le yen ving nen se ja chu nang lom tim tam tia invite nan bo lam ka tia kan chat chi lobis masana chu ai khat mail hot ei kha ti wa chu a thiyong ni ga thia I ti hom ti koi mi chan hello wa chu sun le wana speed mane ki bole ya ne tu ka lai yo sunga hi ni khel na tama alo le medium tam ta chu la space khel ngai ta lo mai thei na chi ja chu medium chum ma mi kyo mai thei ta chu la na chu chong chu na chai wa chu ex mangoding a ti hendia keyong ka zau te ji lo chu khat bia chu nang na ko long special speaker nang na ko lo mic ka chok dut le ne chai de go jing wa ka dai tu sei la sa jong thei ta lo chu la na ni jai go chu na wang phan lai ngai lu san na lai ai lo le mic mp ne te du khat nge nan direction ni ka vet le khunung le wa mp wa na te go da ne na nom Ipia pang ding MP MLA mo ipia pang ding ma pan na ding chu ke phot le na ken long khat ka se no me u Michael ipi game na ball ham wang chu ka hepon a hi wanga me le o to tian khong pi di wang hin ball ta o ti iti yong ran khat long ka ki mu de ham phai sunga e ball now bal be se ding separate administration imu the na diu lang na hin doi te de he hoila ya panglong le tun hoila ya umlong le tun chu ka se no me he ke wa min no se ta ke wa ho se po nge o the administration chu Manipur su ke nga ya Manipur su ke ding koi man gong lo ye lo chu ke lo iti su mil di ham e bol now hi ve tango jan khat ko ham phai sunga lungwonga ga I mu ki dinga a hi thei lo jo kha a hi thei ding song le na kum so ta lu di ya chu mi ta separate administration chu sei o wa chu chun ma jau chi chu superimpose holding supersede na nga ye SA chu solution he ti le chun SA na dinga chu Manipur chu su ke nga ya Manipur su ke na dinga chu first and foremost a chu Manipur sarkar ko na chu po do nga ya sarkar CM MLA ho ya MLA ho po do nom lo wa employee ho
people ano le chu ti di you can be employed in Assam government, you can be employed in Delhi government, you can be employed in Manipur government. That's not an issue. Issue chu you are a part of the government formation na pana council of minister na pana chu da thalo hela mi jo no mi no chu Manipur ke tai na ti chu false hope ke pe la yung hypocrisy chung nung pen hi cho chi chu. Anyway, ja chu SA chu idel chun Manipur chu su ke nga ya asu ke na ding lampi chu bo nga ya asu ke ding lampi hin pan do chu MLA ho chu ya MLA ho chu Manipur assembly a ko na member chu constituency represent now chu Manipur chu Imphal chu office now to chun thing hangam chu akai ma chom ho ya mo chu lai siu wa chu SA ki ti chu false ho mi chu chu simple logic ya chu overlook ibol wa ilanga SA sap mana chu ji ding yong hi di hin tin ji ja chu logically gel jap nga ya I thum chi pi ham I dei chi pi ham chi chu lampi chu ko he nam ti chu vet ngai chu la me thein e tha se o chi gel jinga thil dang gel lo he lai chi basis a chu SA sap jinga ilanga ilam kai ho athing noi ka poi MLA ka poi abon wa mo chu hilang Manipur ake tai kada la tai iti wa mo hilang ki sam kai yeng chu na logical chu mo lo cho ya chu ke chu convince ka hi thei lo cho it may be very piti ha no mon sa mai thei ya ke chu convince ka hi lo cho chi ya cho chu tu na man jong hi di a apan do chu na lam kai di ya lam kai ding chu na ban chu chi di ya ai chu mo chu koi man go no chu koi mo na ga sei ya ulin ko ma ga sei ya na ulin jong he jing tho ya chu ga sei di nga chu na pat ti la ya chu ya pa ngai wa ti ya chu mo separate administration chu e hon henge 6 schedule ho chu anadel na u chu eso so no ya chu hai wanga tu chu nga ki hu so dan chu event na hi le separate hi lo le hi thei lo di nga pha na chu chi honging do ai chu honging do a hi le to na se yong chu point khat separate administration chi dei mong mu wa ai le ibungbu a ichu zeng nga ya hi ya lam kai ho hi ta ko ita ta ku a chu ngai lo process ya na atil chu an tu ba o mechanism chu ngai chu la ta khana idim ngai di ya ti sei de ham ami pi ho social media I pen wang wa ta center langa I khat ahung do thei na dinga ko pressure ko thei lo ta banga kamu ji in boy ka sa the ji chu ken long ai le na boy ke patti laya chumi union home minister pa jong hunga hiya na Manipur hunga cho tingo tu a ki sei tu sanga chu authority cho Manipur su ke di ti le chun mai sei to ho ke ho to wa ke ding yong hi lo pi cho e ki hom tau de ke tia aji chu a law chu constitution India yum ta ji wa chu India law dong ji a chu center tu cho na center ho chu ke ho to nga he chu le center a len pen chu prime minister bana chu tu to government tu BJP a chu home minister hungai chu hunga chu ahung yang je mai theilang sai na ko na attack ke bol na tamta kampo pi om pet na yong chu tho chu the ground reality ho chu present ibol dan pa chu oi mo chu NETA le present ke bol lam ti pa chu na emotional base lo wa sai ngai chu he chi capitalize ta sang ki ngo tu na ma ta wa lam kai ho chu itia bol tam ke poi more yong chi kampo pi yong chi chu chan pu dong chi as of course in Falong cho chi tho nai ti cha ko na chu line link cho na ki sim diu ta cho chi process is cho continuous process ya na iti ham ke po ke wang chu boy hi ong ke pana chu MLA ho ko ngo yeng hin tin na MLA hon up kham tan lo ji o ai ki na sa mo ya mi pi cho mo ni pi cho control bo lo he lai ki na sa mo ya amo ke boy ja convince ka na hi mo lo ja yong chu ka hi ham ka po ye
ai wanga chu aje chu government na chu ipiu mam ilung han naw chu government chu ngai lung han naw chu reserve forest protected forest kagamu na phongu ve eviction nei bol ko me ve ko inu zan khang zan kim anai khat ne lung han naw resentment chu sa ngai chu chu valid chu jinu chu ka het him chu hi le chun mai thei entire public hi lo pi chu mok hung hi pa chu later on hung ya bilap hung hin tin na chu lung han naw chu to ayong tok sum chu government of India mai thei CSO to kuki zo mi ma CSO ho chu tok sa ko khom chu ala ko khoma yang ipi khau ding ham jong chu anei ham anei lo ham ka hedi po ye vele han during all these course kum ni sunga chi vet nai le yes ke bol dan chu him bol e ke bol po hong ke da la tai im fal chu chi hi le capitalize bol uitin political demand kha chu del phasa uitin hi chu no te tiu hi na e chu okay object boy lo pi chu del phasa thei chu del phasa u chu ya chu MLA ho chun in less than 10 days ni som ka chu SA hi ding hi chi ke compensate na ding hi e ke bol da na di ta poi ti ya chu sei yong na chun di mo lo ai ma chu apan do ho chun alam kai ho chun ha yong le e kai diu nom yong le e kai diu ya chi ke kai na chum lo chu abang le thing noi langa e do ji diu abang le mi pi zo diu abang le koi ham e khat ding mi pi yong chu tension ke kap tu ti la chu jing ya na kum ni sung si chu ji ya chu confuse you ham piu ham ai ma ke wang chun boi ke pat masang ni le ke pat na DC ham khat SP ham SDO ham khat chunga alunga han le MLA nga le gup ke pun khomu wa CM ko ma nei transfer pin ati theyu le hilaya I ho in ki hal I ho in I khosung I vic the ball do ho chu request a ball wa stay athum theyu cho ball lo wa ami pi zo chu provoke a ball to ai kana sa wa kala intin MLA ho chu koi lo chu ke wang chu ya chu MLA MP chu len ko ma chu IPA pan sa din na ti ham mi pi ti la mi pi ho kina sa na dinga ball din na ti ham ka ti na chu chu lem no ai khat chu ami pi ho chu ama ho to son ki chu mi pi be ya MLA thelo MP thelo ama hon a ball depend ta chu mi pi a day ham I condition nu chu oppress I hu chu chu hi a hele ama ho to depend ta chu center langa iti lampanga thut diu ham iti mi pi dei chu ka hi lo le e ho dinga mi him bola e ki bol ta lo a hi lo le I condition no hi thei ta lo chu iti a thut no wa hi tu chu nga e ki bol nau ta bang hi chance ji ta bang chance I nei ki lo bi ya hi chu nga he e ho dinga akha pen ta chu I ham government a kuna I pilo a loido de ham ti chu ya chu ka sei chi chu la capitalize bol yong chu kho ka sapoi ka ti chu bol he na kho poi na chi chu tu chi so ke chu za kai chu tu ge yong chu chi chu kho ka sa de lo pi chu objection ka nei lo chu na problem chu ke hon inner dynamics a ki he chu atha do perspective a chu sei le tha do chu tribe khat ki ya census a yong largest tribe ki ya tha do ki hi na chu ku ki thing no im na zo si a chu except kampo pi tai lo wa chu tha do chu ki organize sei lo chu tha do min til khat tha do in PTSM ina ki bol tha do chu very small clan hi neo zo hi upa zo hi thei pon te ti a ku kin PKS or KWS gampa ma city sunga PSA ki phu go no lungo hang a ki bol zo si zo lungo hang chu later on biren chun tha do chu sympathize ani a chu biren to tha do chu ki kai ma na me thei to ki kai ma na bol ya biren chu relevant lo pi to a chu chi ta chu for now he is gone ai ma chu tha do identity chu jing chu ale tha do chun tha ma on identity ne ya asima hi le ku ki ho chu hypocrisy hin lam kai chum lo thing noi thu hin thing noi khat cha ki to lo thing noi ma area MLA bo bol ku ki nei chu who is the owner of ku ki ti chu identify ngai ta chu ki ha dinga ale historically as identify le chun ku ki ti chu Kukin P Manipur KSO so and so ho he ti cho ku ki mi na fight nom lo pu chu chu zo po ha mo abang ne ko tu po ti abang ne ITLF po ti ku ki yong cho bo no hypocrisy ngan ji cho yes
we are from the same village, we are from the same clan, we are from the same area, we have had the same food habit. He ji aju ki khan thei po ve phung na chang ang thakhat iti a emotionally ji wa ki khan nom lo thu bo ya a constitutionally a yang chu AKT ku ki da chun tha do chu ki khan nei chu len bang chu ke AKT ke hi ti chu objection nom lo ja ma ken ma ho chu ai po ye a do ni chu lem ka ti chu ai ma chu ke AKT ke hi ti chu le constitutional separation chu mai chu ya ku ki chu define nga ye chu ka define wa ke ho perspective chu ka sei ya ke on peace ka dei hi chu mai le ko ma surrender ki bol hello chu hi je nei het hil ji na problem hi chi hi ya chu ki sei ya aku kilam ka chun amo representable ki tho ya ku ki people's aspiration chu SA chu a par su ya ma process a chu ka vet nai le sincerity lo chu ngol bol chu a thi chi chu tu ni am mi khat thi ding a thi in le sai pi khu hoi pen a sil bi deu la hoi pen a sa pi deu ai wa nga chu wi chai wai le jing ne mai thai cha ga ba gong ho chu i pi ni du ha ma don lo chu ai ki so ho ma don lo chu a le chi conflict chi violence a chi sot be le boy na hi ki ti a chu bia non violence resolution na ngai ki ti a peace ke pil bo ya anyway pi le saving chu tam to wa perspective tam ta May June July 2023 ho chu ye la wang chun izan dong bang jin ken tham ban se ngau mai si nang perspective to ke perspective ki bang lo mai te but then yeah Voltaire koi pe na he said I may disagree with you but I'll give my life to defend your freedom of speech right to speak the haram janan kati dan chu nang head dan la ki head dan ki bang lo mai te I think nang Bangalore na kai lai ham Facebook a kat ve ke u kha han cho Mike dang tha do se hi pi ta ka ti le tribe certificate ulin tribe certificate na tha do ki la si chu tha do hi na ti chna Mike you remember I think it was still in Bangalore na Facebook WhatsApp ham tonight just a chat kasi nang ko ma kasi ka chu innovation khat wang he masanga chu ti sana tha do hello le kapau tha do he ama ho chate ho he tha do kin adang ho yong he ti ala chun exclusive hello le bloodline ai se ala chun a movement chu tanam khat ya chu restricted hin nang bol hi na scope wang tham ga rum ding but nang lai ding chong ba yo teng le hi chana chu akinga na kha rum de ka ti chuna Mike you also we disagree but in a very you know I mean you put your point of view across can the point of view ka koi chu to ka sei nom chuna Mike AK2 le tribal hado thu chu ne sei chu ti adi chu a constitution a chu kolo wedding a chu lo constitution framework ho tribe recognition lisa chu we kat hado to any cookie tribes alole hado to gangte na paite alole any other recognized tribe chu constitutional scheme of framework as khat cha chu ki banglo chu kong khat apunga ki bang chongloi la ayong ho thado la pang yong ma AKT ki la yong ma that is personal choice a ki koi chu ati lol ke oi chu yong ka ki shen ni chu nang how kip ni ya AKT how kip ki la yong ma how kip thado ki la yong ma na ai wa nga chu any cookie tribes chu it's just a choice like any other recognized tribe as per the tribe recognition but once get ung ki go form tin la cookie ki to chu nangin mai nanop lo mai the nangin cookie to AKT me che pa hi jiwang chu problematic nga kala na mai hi chu nang perspective ya hi pa chu khat we wang chu ki tha ho ki ngai dia ai chu ipjia media le khat koi pen chu dia koi pen di lo ham ti chu di le leng te ya ai wa nga thisan alo le gui nu ai zop teng le khadoi e hope poi ti hi number kai sungai hung tam ta hin e hope poi ti je wa chu na mai
Any cookie tribe ki revive le ki central pun tin thado yong cha men tan tin suboi po te any cookie tribe chu le hitwa phung ahup lo si sin che chun kila le hi cho be khom tan te ti za na sei khat chu kapom na khat wang chu le thado ho chun cookie ki ti organization na chu ipiha dong jaw lu lo wa le chun adang phung dong ho chu lam kai di chu na kin nang ko ma ka sei khat chu join the thing and then take leadership ta chu thado population hizar hin any cookie tribe na like 2002 recognized religion first census is 2011 chu icha chu any cookie tribe chu cookie ho chu what 38,000 or something 28,000 bo 80 alechun technically it's correct but ahi wanga chu wedding kha chu piham tiale ikat government scheme me lo la danga vet tem la chun ami pi chun any cookie tribes alo la thado gang te zo pai te a chei vet lo chuna e ho ki ko form ki tin le tham khadin zo mi ti tham khadin cookie ti ba atam zo hin thado tribe certificate kila hennang any cookie tribe ma kila ayong le irrespective of whatever cookie chu kahe nama accept lo ma tham khabin a tribe ma accept lo ma that is their call ama ho vet dan ya but two people ji biham dila iken hello khat chu nangyong chu thado chu nangin thadla na pom chu ken lang khat chu ken kapom chu ai wanga chu e khat tison khat elo le no ucha pa cha hi na chu pa ki ken hello khat chu me chu na what we are talking is in terms of outlooks or perspective khat jo mic to chu nasai khat chu adang to na me chop kati dan chu thado le cookie thado ho chom kahi ve elo le pa boi lai da nasai pa chu acceptability amlo no chu khat hin tin hi chi da tu sei kati dan chu emle on an pando win cha chu na thit be ki win di ho chu chichu emi ho 100% I think 80% ho hin to say diasa mai de jo awan thildang tampi ho to hong ki kop ten le na to say pa jo adi yong le koi bi chat accept bol the lo jo mai mun ko ma ka sei ju na khat go te si ewo society a ju mi khat in elungel to ki banglo se ase ya le either you sideline him or head of the yeng jo society cannot prosper na ye chu perspective hi achum chu ngai jo tolerate ngai jo hele honesty khat pa hi society wa he wa da chu na tong ding na lo le kita ta na tong i boi teng le so pi ki hol ima teng le mi ki pai mang ki pi ga jong i ham pi ong chu gel thai kha di chu na tu say ho chu a lot of people will support you I want a problem je peham tile khachule wrong timing cookie thado thu sei phat timing ju di lo jo abul di la jo ne sei lo pi chu mic ai chu boy now me pay no chu na yong ne he team there I think you are quite sensible na ai le akika la e ho internal fissure ho hu ma pa na hi I think somewhere all this like December ge out to hi chi tu hoi ging lo cho hilio ahong gin hi amawang ka sa amai ai chu nangma perspective ya ahin jo hi there be time to resolve all this but then na puja pacha supi na jo hi asai phat ai lo le chom khat wang chu inga wa pha jo hi chu ku jong ki mang to lo hun jong hi Mike hun chu successful ta na mano ha Len nin ko jam ka ti le ke yo nin ko lo bisla hello ku kyo hin tha do program cho si oppose no bol hi ti le na nga di wa mi chi khat ve excellent ne pop leo chun jam na hi mun ta ve to tha do program go TRTS ka bol le KWM na na kha deu se lo nga ka bol go le ku ki mi na na kha deu Mike Ken yen ngo Michael hun ko ni nge Mike
nawa phado no. bahtia na ball no. silonga ball le nong je diu chi bidisem chu ve tai island hinge esen bojen se yenge na nangin senaban le lambe man le Michael wan le Henry okay ka sai nom che hi le su bi pau Michael ko ma ka sai nom che hi le thu dang wa hi de pon na til ni tho til thum ka sai nom ka do nom tho en among nga bitai kum ni lang thing de ta nangin to e ho tha do si i ja nei pui do go now hi kama lo bi cho ai wa nga cho you need to know very important thing to e ho tha do ku kite ita te hoiten Manipur state native state of Manipur history ho na sim zero ke lo he ade 1920 le dunga 1890 dunga British official account of hoite internal archive a bon am so ken jo ne di lo ham vele chon hoita ki sei cho 8,000 or 7,000 square mile who hoita hilly and mountainous country hin hisu nagale kuki hon abol hin mele tia cho Manipur o kiteno mo 700 square miles hoita 1922 or 23 report upon higher authorities are pi ju hi cho to esante leng pa chon englu kuki waram poi ti cho ai wa chi jala report na umjala in this area the Kuki rebellions have been the cause of the village learning to blow bugles to la amtala pu pa ten hoita hitia malcha to hoita an ki bola kaska lung sunu poni cho hoita British an hoita han report api utala hitia cho mo hin hong ki tho te hi chan hin Kuki rebellion me ti hoita report na hong ki sim hin alang khan aka sei ki nom chi pe ham tile nangma chun tha to thawa na bui pi hinge su nangma fanatic ta ai wa nga chu hoita hun esante chetarol kumaba simjong le chun hong amo phangba coronation ang ko Kuki cho ba Kuki hong ba um cho to I ho propaganda so amo to ki san se ki imul hela ki counter to ji hintin ka sai nom ji pe ham tile nangma izat hitia hi I ho tha do hoi na pui do gu hi kanung kang lo hintin ka sai nom ji pe ham til hoi tan he dit khat chu nangin to eho tha do to Kuki ho atum tuma identity hitia ina sei pa hi amasa one na mu ta hong viral ta chula to fitli pa ne chula ne long pa chun sei chula tha do Kuki ki mang to ta min hu dai ho chun he lo am nang ni lo mai te mi chu mai te e wa chamo hitia meme sa hum do le hin tu chu amomo nga chu nang chu lam ka langan cho for example hi ti me tharna pat e chan ge hun nang hi phai nan tai ai le hun esante hin nang hi the hoine divem BJP spokesperson hi yong kan het man kan het lo hin na kununga bo kan het hin na hu do na divem I don't think nang chu Michael chu tha do Kuki boy they will never silent na bolo du he aji ti pe ham ti le ne het de chu little ton sing tapang cha kum nga pa bon aninu le anu mon me le hi ya am ho bon amera pa bi ho tamon hi tia ambulance pa mahali the nang chu kun na save dham ka gel momong tang hi thi momong lo chu nangin naga ki ka ki tum se wanga chule to PR hum sunga jong governor Ajay Bhalain MST ansola e holanga nampua ai bol wa iso bi pau ka thiman bia athaki salal go thang in khu chan lo chula ai le governor pan het lo yong governor pa chun no na khet chula BJP spokesperson hi chula na ki ho pi de chula chulanga esante ahunga hile chulanga mi tam ta ki swading to het cho because esante to na het chule isi MST gari ho har kyon tha do langa Kuki te hin kanan du he kangpu pilang ten kanan du he kangwi lang ten kanan du he ti chu a he so ke wen ai like for example chu hiti Ras Bhavan ko ma chu esante Kuki halo ati lo ong aza lo na ngong yong a he so ke chula ka sai nom cha point to if it happen on the reverse iho thalo Kuki ho hin ke ho zo Kuki te hi phaya khong sai weng hau ki weng pai te weng ka ti poi lang go langa khong lu de ki ti hen lang le esante se mai kala to mi pha ka bon ai go li gam du ta chime hi ja situation jo ni lang to a chu ki bang ai chu the dividends ki bang ai chu amo ong jong le ho ti du
ho lo chu le ho thi du chu khu hin tin ya chun la rung thi mi ge le lang hi ji lai ban chun governor pa questionable ngai chime nangin to on sideline nei ball do wa hele hoilanga esente to amo propaganda so to tv a chana na ka to khoma a tha do te to ka hi poi na ti le ki themo mong lo cho logic chu themo mong lo tin na ne het ki de kha chu pham to identity an na ga sei pa chu pham ti le al amo mong anang chun hi chi ita exclusion hi ta pa nan pa tham masanga pa nan pa tam ai lo thubo ya pa nan pa tham a reason ni pham ka he lo hi hi chi ke ho tha do hi ku ke ho ka hi poi na ti chu na because 200 patien vela chun cartographer ho 1860 ho 1700 laidunga ipitai ho card general in this map ho vela chun abona tripura si to a chin ho si bona cookies kiti cho to a mizoram ho se ho lusai cookies kiti bu chme british ona hu masanga da bona map anu umsu ke amon hoi ta mina do cho official hon hi cho tribe hoi koi ho ham te min amo cookie ho ati liktai ta chola we might be mizos thado paite mark hi mai de cho sunga cho ewa amo chun cookies ta ine de min me ma on thoi ta north east india map khu vele chun bona cookies ki so ke paten vele chun internet archive en lang amo e san ten hoi ten ve tum hu vele chun emails e ho abo hu chime to a nang de tol puin na hu to zo lo de cho de 3 na po le chun nang na het khelo na ti hi itina ka lam kin ka het thimo mo ama sa sister maya in na ho pi ta hi banga pu na ta chanu khanin hi tia gen thei ta na so pi huna mai ke bola hi ti ne vet zo ne itio ne vet thei ham ke lo hin le lung ya na ki pai do the ke wang ka vet le ka pu na ji na hi tia tha do cha pa khani am le ka thim ta khani nangin bjp spokesperson hi na nam pi a danga pang le la hi tia nei pui do yo hi it's very sei da wang se lin ta ka la in na adang kira ka sei kinum chu ipile nang class 10 11 12 nan sima chu to a ulin on sei ta cho try certificate nikila chu churchanpur le lamka sdo sdc a chu thado cookie certificate nikila chu there is thado tribe kitilo cho thado cookie a kigila hena zotle in bolin lang ka sei no pen chu le scholarship on bona thado cookie a kigila so ke chola employment exchange a ele to a chu nangin iti way forward na bol gram khelo hitia esan ho to nangin na lungdong ta cho dividend thei mong lo bjp spokesperson na hi le iti na kat kazat kana mi ho hi cham na ka simnam ti zo sanga nang hin e ho tha do te pai mang puyong te din na tin ji chu iti na chi thei mong na ka gel mongin na ji chu hoi ta na ki gel ngain nang ma ka se nong pen chu e ho ku ki is conglomerate cho hija cho hongki patila pana tusim hongki patila pana ancient history of thado kasim cho ke cho nang sa le ka kasim chu history culture ho ai wa ka pau nom lo hintin num ka sa lo na ka pau nom lo hi tu ni cho nang ko ma ka hin ho pi no me ka hin do hin na to ka se ho chu ipidang an hen patham why are you starting this ele ipi dividend na mu no mam nanam pin na pui lo le you are a leader of whom kin ka hello chula a bunch of some 10 or 20 like-minded I don't know chilai ta che Michael na chisan chun nga tang nin reply num le nang thu he ki pai ke pam me Hello, brothers and sisters. Ashik, I'll to you, let Michael speak, then I'll give you the mic. Mas pena No. mas pena I will just listen. ka sei nom chu You can understand, na? Anyway, ka sei nom chu number 1 na chu Robin to ke kyo na ki ti chu Robin nong ai pon ke ong kai pon lam nei moi chong loi nau pa ham ko ham khat hu ham kham te thu pa cha pa hu le ki lo min ka khol le ke kai pon chu thu pi be se nong ka gel pon chu thabe hoi ke kai lo dar pa chu ka ga se hi ani na chu cookie rebellion ki ti min englo cookie ki ti am lo ja chu
2019 kuma chu na ga hon boina siama mai theo to siama chu ukin pi ho makai na chu CM birenin ko khoma ke chlai chu ma tong ka ke hanai pon FIRA bol kuma mat di e gut lai ku ki hot to ke thwa ai mat gut lai le kilomen 2019 na hin ka khel lo le cha chu ki ho to wa anglo ki ti hi anti khat hi je chun anglo ku ki history ampoi ku ki rising or ku ki rebellion omin atiwa in defense of ancestral land ong chu lado win lang in defense of our dignity and freedom a khelun tiwa ilam kai ho chu na kinop tu wa state restricted holiday ong chu na pi over anglo ku ki chu ke lado ku ki rising ana khelo hin emotion san be se ja chu lam kai respect lo pat na chu number 1 chu cha chung te pan ai tan ya chu je record na chun cookie rebellion au me locally ho chun thado gal ti nong ke he zo ho chun zo gal ti zo mo la ke he adang ho chun iti het bom bang chu ka hepoi ya chu anglo cookie war hi ti no ten tu na khat ve ki ho tha chai na sa ilam kai ho win anop na sao recognition chu kumja khat thingta koi man e pi lo hin XCM birenin e het team pi over recognize bol pi ulachun state GK ho state holiday list wa hang pan ta le phai ya chu ku kin pi lam ka hon na bol le mi pi lung hang khan ye chong chu asu sam thei lo khan na ki chai do khan i pi la ka sei nom pen chu amina I boy be se win amina chule lam kai za ji jong hepo win de de ku ki lang ho chun het lo yeng win lam kai ho sum ngong chu ka khet chip yeng chu la ai sana chu is dei lo dan chu lam kai hon ji san la ho he diplomatic win ki bol ho hi tham cha khat ni pi hen emotion control thei la phadi in control po wang se tum ta khat ti chen omen chule hi chi conflict hi ra chu ke hi phaya kom hi fala kom hin that 7 ma ka po do hin 7 ka po do ne chen kai no attack ka bol win ari jo ke chu birento ai mu chap je wa mai lai to ai mu chap je wa chu hin in fa kom lai sorry kapot do dibuka nam kallen do kapot do ni chun that 7 ni chun missionary day hin May 7 chun kai nu cho ga attack ke nu men ipi hile free movement kai the mana yong chu cho cham pu long hon min phata best discipline award adelowa lampi chu MST cho thau ta chu kampu pi ho chun Jehovah Home Ministry ako na lam kai mi ni yong nga cho champura Jehovah hita chu thading a chu jimasang a chu DGP pa ong chi hen gam gi pa ya chu tin zo lo phan ma thlai le wang chi dum ta chun na ting win na thita na thi le ipi be si sai ti ki wi do ham jong ki hekit pon cho bang chu yo to lo nei wo ham lam kalang ku ki ho to kampu pi lang ku ki ho he cho bang chu ipi ti de ha koi ngo ding ha ipi ha LA zo chu ei ma in sung chu we should set our house in order first ka ti hin hinge tha do ho kyo chu bunch of 20-30 zat na nom nei ti win ho po e kyo chu irrelevant ka hi we tai ground nga yo ho po e wa no ho hei ho be chu ka vet na hi le chun ki to thei dom le chun pa lak som pe de ti win lak som mang chu pe kit ta lo ta chu thilong chu ka mo la do wa family on sang som ni to wa la khat hama pe ti wa ka thu za dan to ba ka ki mar ho chun betray ki bol le tin phamo sa le over ti wa iti je hin ipi bolong le han asai no pen chu colonial writing is that simang le chun tha do ho chu tha do ki hin to ai relevant to lo hin India constitution no ya ki po India administration no ya ki po hin ani pur 700 square miles is that yong le chun Imphal Valley 700 square miles hin adang chu 7,000 square miles hin chila chu reserve forest la do in lang protected forest la do in lang wetland la do in lang wildlife sanctuary la do in lang IPP la do le chun national park la do le chun iti ka aham na SA demand na map chu na po do thai jam tin ngol ta kha na blan lin na ki dong le ipi na sai jam wang chu ka hepon na bol thai lo mai te hin
Ya chumi periodically ali chi dong chi dong ya ke vai hom na dong ji ya tu chu India administration na om hi tawen sei nom pen chu he chi conflict hu ma ko na chu SA chu political demand chu u pi zo mi ma ro chun dal pha sa ai le captain of the ship chu koi ham ko ma lam kai chi cha chu he chi lam kai pa chu feeding public aspiration sentiment hong chu idea point hoi hoi o mai hong le pe thei hin wa ma lam kai chu mai le ke nong ka chu mu pi nom he SA or ku ki te lam kai pa chu yes SO group ma om me sin si tam ta om me UPFK no om nai platform khana to home we home ministry ai wa koi ham lam kai chu captain of the ship chu mai le dunia ka point ho hi put across ka ball no na koi pen ni wam lam kai chu chu tha do chu nei sei pe le chu kyau the hin a tha do chu 11 na ke koi jin ku kin no ya hin kyo sa khaw no ya om nei win hung ka ti na hung nei mo ti wai le chun kyo chun he chu ka hi lo piu chu noi wa ko lo chung wa ko lo na pang wa ka be lo piu to chu mi a trai ma tha do sa ka hi yeng wa hin type certificate na yo tha do ku ki ti chum lo AKT le AKT tha do le tha do yeng hin a tha do chu pa wa chu ma kan nei min culturally pura ku ki to distinct ke ka ti wa le chun atam zo chu su pi sangam khat ko khat veng khat in sung in sa in thlang ne cha ke bang me po me ne me kang ne chính ni je wa ki khan thei lo wa ki thung na chang ki bang hi je wa khan thei lo wa ki gel je wa chu ita ki chom sei ve ti le chun separation da na ki ya pa ki sei khan pa chu emotion sentiment cho to kha hin tin chok chu ka ha thi men ai wa nga cho ku ki mi na thil ke bol cho lam kai chu koi hiya koi chu pu ki ham ti chu define ke bol lai le chun ami pi chun emotion na yi ve ti a mo pom ni wa chu leader lo lam kai na be ke loi khom na be ita chu ku ki hi phot le ha ku ki hi phot le chun tanom jeng da na chu ki mu ya chu che institution chun ei po ngai hin institution chu na go paul ham ki thei lo ho bon ni na ga subscribe abol the wa am na ga ti le kom ho bang ko am na ga ti jing cha paul lai tha do paul ngan to ki bang na ai mo lo bang ko ki na ga sa da cho the ho ni za ngom jeng in bon ta chu pom the ya institution a chu chi thei le wa chu pi mam ti chu 2015 na ko na ki sei hi yang le he chu ko ku ki chu pa phat le pha ta chu dang do ngai po e ti da bang type thi ma chu bulldozer ball le atua yong chu ki pun khom da na im wa president ru lung le ku ki versus zomi mar leng do ki jeng ti da bang khat chu hi ya chu emotion ho hi sentiment ho hi recognition ki them pia ki acknowledge to nga hin che I think che hi ku ki lang group ho ku ki supporter group lang a hin che insensitive je movement che sensitive delicacy pa he them je lo gen tha do ho chu to ai nang jeng tha do ke ni ti ma ku ki ne accept ma boldly hang san ta ku ki advocate na bol nga ma phana lai cho ke ho leader ho 10 15 20 years tha do ho hin sei jing ho hin endure first hand experience ka nei ho wa dung ri a chu ke vet na hi le ku ki ti hi ho be hi ti hi politically socially culturally ti chu conviction ke la ja chu izat ke bol jong lai the poi ti chu conviction ke nei ja chu ke chi ha ji ja chu important ko bol de lo pi chu hong win po don chi campaign on ke bol de ha status quo ata chu ki um jing thowa movement khat hiya all la hung chi di hiya public evolving hung di hiya anyway pi chu le ka ha sei jap tan che tha do ku ki po ki ti yang chu tu boi ji a chu hu do na ding a ki surrender ding a ga ki bol long e po ti yang chu clarify ka bol he kin ka reply kina chlai chu Michael chu da among Michael hi lai bless discipline ti dan chu ka he thei lo hi ipina sei nam chra ke lo koi ni hu ham ti dan chu ibida tu chen ya ku ki ni ti a no ku ki ni mi kyo ko ya na kyong tha do cha pa ka hi cho nang sanga tha do ha ka hi chu me tha do fanatic ki chu me ai wa nga chu le lal go thang chu ka ti man ba lal go thang a ti chu ku ge thi a ti yam la tha do cha pa chu la sing si ro chu la elmu no chu la tha do hoi long isi na nai na po na the do chu zan hi vela zan hi a ho ina na kai khom pi
Bible chang na sim khom pi la na sa khom pi khat na so pi pa khat zinga min esan te na thia thita kuki thia thia hi chu nangin Christian khat ni chula thakau na nei long na so pi sang na sangam na pu na pi lo chu hi chu na mi na so pi na za na thi nung sa nangin kuki ni ve na lam ka yo di point nei na ti thei chu ka dat mo chu History has boy. ya tu Judas Karan pakai isu ka huai sona fuki Judas Karan pakai isu som thuma ki chu to nangin amomo nga chu ka sei gum pen ju pe ham ti le history na poda na chu ke hong tha do ki chu na ele ku ki tiak ti so ri cho meeting ni chula to ol ku ki ho kom lang ho adak anal totel lang ho abona I ho izat pon ki bang so ke chula elen BJP spokesperson ni chu na lung thim mang cha lang thu mang cha lang amma puilu tangem ka ti anangin ke ho chu tha do si chu ku ka nei la do lo it's like ki tatui la chu chini tui la chu bonoi cha la chu chini na la do chi how is going that possible either you boil the water tu yo se hu leng mang te ta then chini chu vom de ta cho ele tha do na la do la cookies go de ta ile na chi lai tin ni het ngai chi lai de sei kiel cho Michael mo mo patien yel po thank you Welcome. I'll be very short, Pulin. Sorry, I'll be very short. I'm not here to promote cookie or Thado, whatever it may be. I have one question for Michael Mo. Mike, Thado Choma na promote. He inam pia dia ipia pa chom na di ham. Thado Choma promote he inam pia dia ipia pa chom na di ham. Ki ken te hi ham ti cho ken cho ka het u chona. Thank you. Why the Mars are maintaining their distinct identity? That's simple. If I may ask the reverse question to Social, why the Mars wants to maintain their distinct Mars identity? Ayole, uti na tile cho tua ziribam langa peace na ti cho mar in twin jong reason khat cho let us not mix the issue. First let's deal with identity na. Identity cho same as lew kan na. Aban ting le present conflict Identity se phai lo pi tamin na so pi na sangam thata pi na se na lai ta present conflict nga cho present conflict nga opinion differences pa cho we can discuss later on. So since you have asked me like what will Thado benefit if they say they want to maintain their distinct identity? Similarly, why Mar and Mizo and Zomi wants to maintain their distinct identity? Ayole pipa chom na di ham kati cho to ahilang mar Zomi hilazong we are not cookie kati lo chna amo cho we are fighting together ki kala cho ki het him lo na le song nobody in the media with I don't say like that we are not cookie we are not fighting we are this and that which is mong chna ayole to achu ma promote ki bol cho I already asked you a question more cookie put ki Thado pun hi chala Thado pau ki le jong cookie pau ki chna ayole achu ma ki promote cho inam pia dinga ipia phachom na di ham kati cho ipia phachom na inam pia dia di ham. So for the Thado, protection of Thado identity is utmost importance. So we want to maintain that distinct identity. And then secondly, if we are to talk about the present conflict to does Thado voice really matters for the cookies? Cookie holding to Thado ho opinion he matter mo ngam kati so far na. So thing le enjoy san in say to if you fight for the same cause, so example kampo pi ho chuni le ipibola so example ra chu MST ki sola kampo pi aju ki tingham tati chu chu inhuman ta ipiha thipa chu kai khat disrespectable naman hidi kai khat naman hidi if you ama chu avoid ball thei chi li chu hi chu ka hi chi pass to free a tha ying leo chun boilo mai thei chu ai wa nga chu
amuna amho chu koi pen ham na lam kai chu ka heta poya tin de ti ja tin ta chu ale separate administration le ikhat pa chu an pu na dinga chu stepping stone na pangta ta hinam hilanga na su pi hon MST chu ting lo hi la free a discipline nei ta na hlau ta chu dam sel cha ka pu lu na wa asol do kin chu e wanga hilanga uki mama ho chun opposite wa thiong thi lo chu ale thi long ki ka lo wa compensation a pe ki lo chu nang chun tha do he na ti ya ama chu ki dong le uki ka hi ti mai the ya chu athi ta ka sai nom poi nang in nang ma one version of interpretation of tha do na nei mai the by blood na sikho ho elmun ho so and so chu I am more thado my blood is more thado than my kalam da thang ti mai thia that's your ipiha definition of thado ya ho de ha chilang pang chu opposang ko bol de ha ama chicken ka sei nom pen chu athil chu ve to te ka ti thu chu movement khat na nei chi wang wa chu thado ho ku ki ho le zomi ma ro chu ipt le chun khat thi a khat lang thi lo wa opinion chom na nei the yo ham ko ham na leader chu ti chi chu ken ka do nom chu ai wa nga chu hichi movement na kapan lo ja chu tu ni ka question kha lo chu I never question in the media hichi ta bang disorganized this united ni dan pau chu media ka sai kha lo chu ken mo ai sum ka hi ja chu tha do pau hi ja tu ni ka sai thu ya ke chun tha do sa distinct ka bo ka sai tha do sa not ku ki ka bo ko strictly maintain ka bo la adang chu media ka sai kha lo chu ya chu tham cha chu ne he them pi ngai en ten ka interest na pa chu distinct thado identity mar zo mi zo banga ki maintain go thu bo ya ku kia ko na ji movement against na thu ka sei nyong de lo ji movement I khat na ka sei yong de lo adang mo mong ku vele chun ka sei no mo mong no mu kha lo de ya chun na opinion pa chu respect ka pe SA na tik dan pa le na thanop dan pa le now yearning na hi nom na pa chu oppose ko bol de ana tha do ho ku ki tia ku tha do zo si ku ki an po lu no wa ha tha do de set ke sa nga ha tha do de set chu ku ki an po lu ja chu ku ki le no ka ti de lo pi chu a ji chu na sentiment chu respect ka pi ja chu ya chu tham cha de hong chu ki respect to ki no ngai chu ai wa nga chu the end means the so a china na destination chu hun mo mong di nam ti chu ken tu ni a hi e ho room sung hi ja chu ka question thu bo chu mai nong bol hi un lang na opinion pa chu ki respect to diu chu phai ka ti thu chu I like kin opinion so ulin just I just to counter him I let to ana say dan so nang man kung na tol so nangin na ai nang ma chu na destination chu holai cha na pha tam kum ni janan to so na kung tol hi ko ham na ku nga to si chu kin thi na sei peng ting kang pu pilang si chun na tingun ku ke na lam kai ho di point na ti chu it is not about the leader PR khat unga hichi governor pa hin sola hichi Assam rifle ho hunga hichi itin wa la chun ithi da lo za u chu la chu alu thei lo chu me e ho chun peaceful protest ki bol I bol chu la ai wa nga chu it happens lam kalanga chu iti bolam chu mai ne hello pi chu imidanga na thiwa khalanga thilo ham ti chu you cannot justify na hilanga kol ho milner on kol ho sipai ho chun e ho chei thanu milo pi chu ai wa mon order ki pi chu rioters ho chu isu tu la itu chu koi chun nang chun na song na se de khanang chun ka tin ne to koi ki ti yong mi na nam pi de nga po na la go thang chun na po na music ki pang khom chu la ama thi de ki het ong nangin tu lai tu chan gi ya nangin na hon lam kai odi point ti chu nang lam kai ni chu hi la tha do te lam kai ni chu la na nung zui mi jan ai na nung zui se ka bona ka het so ke chu me ai wa chu ka sei che lo pi chu ai wa di lo ai chu me na ti now you don't have any destination ya chu atai na chun the end means the so ki ti ma na atai ni chi vet diu ta chu chi a chu respect ki pi tu ngai chu nang na di po chu ti ngai lo chu koi ma chu ki respect tu ngai amomong ana mai ka amomong respect to the sengam respect to the sengam respect ga tu min lang ka do num te ja momong a aku kila
thado majority chun la do la koi pen chu cookie da awai pi te no cookie te la anti ki wa marte chun la chlong tia hi gang te on chlong cookie te te le hu ji pen chu taw amo min bon na Cookie pom ho chu cookie thado chu cookie ideology chu chu cookie pom ho chu cookie chu abi yar mar kabui ma thangal ma ma naga at chula e ho ji bilanga na po do ka hello why do you want to go out when the whole nation knows that you are a cookie why do you want to go out chu you've been targeted as a cookie unit Hello, why do you want to go out thado chu mic na popularize dom le na bol te chan bol na ai wanga exactly koi machai na problem nahi lo thado a problem lo cho for the first time at a very critical juncture thado cookie kai poi de tu chu ana se hi that is the first time I'm hearing kenyom I know you that's why unexpected kasa jo mic I don't know the question raised ho hi lamkai ho lalna alole quite concerned with our future ye chu head bangwa chu sadar his movement ni bolwa 3 bill movement uma bosa ki chai tu chung be wangi ti chu now to be very honest lamkai pu ho hi are delhi apna nangin thire mi to now pa ho chun they are ready to sacrifice their life ati ya chu the movement we hinga ma me joti lo le one phone call from not even home secretary pa yong lo so ne he chula nang delhi ya bjp spokesman these people means secretary level pa pa na phone ya le delhi ya ticket jo ka api nam ke khoyeng we jo so ai chi ho jo chu isei khom diu lamkai thin lal noi ki chi jun i bol le ki chai diu he iti jo diu jo alo le kin jo sunga lamka thin lal na tampi ka he jo personally I have suffered because I try to bring in some unity among some groups I have suffered I can also rent out alung hai lo de yo se ka khula the jo but a movement to kha ding le I kha ki pet na ki thi pe jo not all the leaders are great I chose a stakeholder to anang yong ni chu I like okay if Halloween program khatna bolwa a city a chu tamlo kukia ki puji wa chu thado lam kai wa ya chu natho we je ye chu a thado certificate kila nang conception of thado chu ama yo se yong a kuki yong thado yong kukia lo le na pui be se le ke yong thado nei le lu ta mang cha chu kina fe lo le kim ka to chu mai ka mo to de na ye chu I had malleable he so ke cho nang yong na pa kuki nang thado ni the ke ka pa AKT na phut do apang mai the ke thado president nang ke the ala koi ju koi hi ho that's the question the timing was a problem and then the wording thado le kuki hen pha chu objective chu hi chi chu na se ya le thado kiti si chu pha yai chen ki wa lungmong se ai chen the le it makes sense ai chi chu ke se ta zala thing la ga yong lungmong a chen sa de lo eo ma eo thing noi masanga thing noi ana kho se group khat ma cho amo thulal be se ja phaya in ke sa cheng den loi na to ja cheng den loi phai sungwang a hanga ding in ke sa yong le koi ma jai hi ti hin no khan gi lo na lo le hi ti hin lungmong lo ei koi pu ti iti nau muna chu itoka cheng man lo a hi ei ki dal lo cho that is something people for hi cha the phai chi ngi ti si ke like loi jakhat na ne ala som ge chu mei le chu I don't talk to even one of my friends amon say chu ei mi ho yong ka hu do win kari karati wa doesn't cut the eyes na kim welcome ama kim hi ho original host tul ha chu aman hosting like tul ka pan man lo hin ka gel ka line ai chu munlo se sports involved ke ta cho Michael banga ke yong ku kyo kan dem du dai sports ball ko we le good ball ke election hum ke ding election hum ke tha tu ke diu gamo se ese mu diu Michael na say pa chu MLO in ese ading a letter sutwa I helang ge tam I think that is a valid question ai chu ku kyo ndong hi ve ta
so thado na do le pa na pha chula but a question ju ke sei banga chu ke AKT ka kila ayong le thado lam ka yong ke te Mizoram ka che Mizo ka yong ka hi the we are all malleable we are all permeable beings here jo me lon chameleon ei ti ba in some ways correct I was a good chameleon ei chu ami ta ka di ya chu a philanga pol yong le ami ta ka ta chu ya ka SNN an sei ju Donkey lon ta sala chu perspective jo thado je less thado je kita jo adan jo mic na and so as ki boy ying di hom lo le should we talk about what is the future amo chu ani te hu chu ji ja chu hello I hit lai ju boy na ta ka sei pa chu thil khadi in nei khom su ge jo ipyam in nei khom jo what is that we share the future what could be is something we all share together tudi lai kapan kuki na pomin kapu thado na pomin choloi kinawin eho yo midu midai lo pi cho thado pau tho ek ti ho hen alo le ko ham kha chu cha chanu da ke che denga le katte matte do ke che gu am ti bo matte na lai chu alo ale kapu chun alo wai ka ni ham ga wai pe de wai pe chu alien space